tugire Kristo muraho murameze neza umukama aho umugisha umwe wese aho muri ku mpande zine z'isi icyubahiro cy'umukama kitugote inema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose. Impamvu y'ukubabara kwawe nta buhangange ifise bwo gusoba Imana. Impamvu y'umubabaro wawe burya wocira bugufi Imana ukaba mukuri kw'ijambo ryayo ukaba mu budahangarwa bw'itegeko ryayo burya Imana yo gukura kw'izo mpamvu zose. Hari igihe isi iremenanya abayo bakayishigikira bakagushinyaguriza bakakuremereza bakakubabaza ubukene bukakubita ugasonzera abandi bahagiye ukababarira abandi banezererewe. Ariko nkubwiza ukuri yuko iyo wibutse ko Imana igira neza byose wowe wamaze kwinjira muri stoke y'Imana. Kandi iyo winjiye muri stoke y'Imana ukarinda ugira ayo mahirwe yuko hagera ndakurahiye ntabwo hari inyoni ntabwo hari umunyonyezi ntabwo hari ikintu na kimwe kiba gishobora guhangayikisha ubuzima bwawe. None rero uyu mwanya muze twinjiye muri stoke y'Imana. Ariko rero stoke y'Imana iri mu ibanga burya iri cyane mu nyonga h'umukama gusuma mu kiganza h'umukama. Kuko iyo ubonye Imana mu maso Bibiliya ivuga ngo cupfa ngaho Musa yabwiye Imana ati nkubone shaka mfe ndapfinze. Yarabonye ibitangaza yarabonye ubushobozi bwayo yarabonye ubuninazo bwayo. None rero muze twibonera ubuninazo bw'Imana muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana kandi mwumve ko turabikikundiro matse muzana izo ndoto zanyu tuzirotore muzana izo ndoto zanyu zijabona dufobore ibyo Uwiteka yashyize mu bwonko bwanyu twisunze Bibiliya. Kandi Imana nyene amahoro ibahaze bwiza. Turagushimiye cyane mukama kuko twitayeho ugaduha ubutunzi bw'igihe. Iki gihe duhagazemo cyagenywe nawe cyashyizweho nawe. Kuri iyi si tujya duhura n'utuntu duto duto cyane twomba kudushyira kure y'urukundo rwawe Mana. Duha ubwenge n'ubwitonzi utubabarire kuri aho hose twigenza nk'uko utabishaka. Utubabarire kuri aho hose tubabaza abo wadushitse imbere. Utubabarire kuri aho hose tutisuganya ngo tugendere mu kuri kw'ijambo ryawe mukama. Tugirire ikigongo uduhembure mukama. Tugirire ikigongo utubohore mukama. Tugirire ikigongo utunezereze mukama. Tugirire ikigongwe udushire hafi y'urukundo rwawe kugira ngo icyangire cyose kituveko igikundire kitubeko. Dawa twese ujyagiye mu ijuru ninahazwa habwa impundu mu mitima yacu. Turacyari mu kanyamuneza k'izuka ry'umwana wawe kanatsinda n'iry'imyaka yose ntibagiranwa kuko ngo inkovu yarayizukanye kugira ngo abatemera bemere. None rero natwebwe ubwoko bwawe dufise icyibukirizo cy'urukundo rwawe dufise icyibukirizo cy'ububasha bwawe dufise icyibukirizo cy'amahoro yawe. Tunezereze mwami Imana duha amahoro mwami Imana dutabare mwami Imana duteturure mwami Imana tube hafi rudasumbwa duhe kumva ko turi ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Tukugwe kwiga isuzuguro maraso yiwemera ndadutwikire ubugwayi butuveko imibembe ituveko amadiyabete asubize hasi imitima yariko irahugumbwa itekane kuko dufite Kristo atekanye ibihuhusi. Mana mutima mweranda ngabiri idasanzwe yavuye mu ijuru
kaza urakaza neza utwiyoborere, kaza urakaza neza utwiyigishirize, kaza urakaza neza uturotorere, kaza urakaza neza uduhembure, twongerereze imbaraga, twongerereze ubudahangarwa kugira ngo data ni nazo mu mitima yacu icyo turi gihimbara urukundo rw'Imana, gutyo muri byose na hose tweregwe kuko dufite Kristo umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Amen. Urakoze Mana mutima mweranda, tukwakiranye n'agaseko tuzaniye mu izina rya Yesu Kristo, duhembuke ubwoko bw'Imana. Amen. Mukristo aravuga ngo komera Kristo ni muzima, ngo sigurira indoto muzoba mukoze mwigisha w'ijambo ry'Imana. Ngo naringyamye hari saa 4 za gatondo zo kuri uyu w'Imana, ndota hari umuntu antelefona ambaza ati mbega yabahaye amahera, nanje ati oyaye yaduhaye inusu. Aca aritangaza ngo ayayayaya kubera iki atabahaye yose, nanje sinzi igituma ataduhaye yose. Naciye ndamubwira ati none ko nakumenye uherereye ngira nicyo nshatse kwandika. Ngo yaciye akupa niyabandanije sigurira uko kwa Yesu Kristo. Rero ndabibiri banga kwitaba telefone mu ndoto ni gukorana n'ikirere cy'imyuka, ni gukorana n'ikirere cy'imyuka. Iyo ubibonye ko wayitabye neza mu ndoto abari wa activity yakozwe, sibyo tumenya kandi ko ari mu imyuka mibi. Igihe cyose ubonye activity, mwumva igihe cyose muzoba mwaruse indoto, ubonye activity ukavuga uti hegere miki cyabaye kuko yamukorinze nawe aradeclaration telefone aritaba. Nukuvuga ari Imana ubona aguhamagara nk'uko ukabona abasirikare ukabona iki donc kibi kintu ubaye avertise y'ugukora ugira avertise. Nabwiye ko niyo wumvise nk'uru nk'akarorero ari umuntu wumvise agukora ikintu azogukorera ucushingira kuri icyo kintu azogukora icyo gihe nta kibazo. Mugari telefone yo guhabwa amakuru iba ari imyuka mibi, ngo ni terabwoba ku buzima bwawe, ngo nucanege ku buzima bwawe, uko nugusobeko. Aho ni handi umuntu akubwira ashobora kuza ngo ngo bujye baguhemba amahera nkaya, ngo yo ngo waranitswe, ngo ni kwerekageze, ugasanga wowe wa muntu mwisezerani mwarivuganiye yuko azohora guhigica kandi bikagenda uko cyangwa ego wavuze ngo nanje ntabyo nzi. Mugani kwera kubajije ni warugiye kwitwara, wo n'umwuka warusukanye ku buzima bwawe, wo n'umwuka warusukanye ku n'umwuka uza kugusuka ukakwereka. Umva twe twahora dukura batubwira, kandi icyo kintu nigeze kumva na mama kibwira papa kandi iri pare ko cyamubayeko. Buriya kwikura mu kazi ni bibi. Ona nk'ubu ukora mu kazi ukazubona nk'ubu uye uraronsa uduhera uteye imbere gatoya, nugomba kwikura mu kazi so bujyanye imbasa kujyajyanije ntumujyajyanye ngo mutemwifire mutegure uguti ngomba kugukorera umwaka chege kingano kuburya n'Imana nico yakoze kwa Yakobo na Labani. Imana yari ifise guhengera Yakobo atararenganywa na gatoyi ikamukura mu byara bya Labani. Muga Imana yubaha isezerano ku mupagani. Uwo n'umwuka warusukanye ni handi umugore akubwira ngo ngo umugabo akangira ibintu nk'ibyo byose kowe nawe akabara gusutse ukaza kuduza ibiyo ukaza kugira kumbe wowe ahubwo yabikenyereye ko n'imyaka. Uwo n'umwuka warusukanye ni mubi. Wisutu ni muri mu gihe cy'intambara, ni muri gihe cy'ukuresha. Uko narababwiye ko hariho n'umuntu ushaka kugira umufiyase wawe ukabegwa inamba nyine uwo mugendana cyangwa uwo amakuru yawe, ibintu byose akagucinaga nk'uko umenga uzorongorwa n'umumarayika komotse apfuye mu ijuru. Nawe Imana yaramuhugije nzazenje cyamugoshe yabashwe nuko ngo yarongoye umwana w'umuntu umubiri. Nicyo cyamutumye kugwa mu rwego rw'abamarayika beza, kandi ntaje no mu bamarayika ba reka busike bose ntibakurikeshe kandi oya hari abatuzengereza. Burya rero nagamabwire nk'ubu kwicana no kuraguza ntimukorana n'imyuka y'ubwoko bumwe, no. Hari abamanukanye na shetani, hariho n'abandi nabo basigaye baravuga ngo wigano nk'iki cyose
nayo Imana ikuraho nibo babajya Imana yagiye kugira ane kwikora ko baje kwica bakabu usomye mu bami ba kabiri mu bami ba mbere igwane cya 20 umenga cyamo byabaye rimwe igwane cya 20 n'abami ba kabiri igwane cya 21 umenga nukuvuga iki rero abami ba mbere byose ari byo mu bami ba mbere please nukuvuga iki rero buriya ushagene kubasiga muri confusion cyangwa muri Imana ari ndi hafi ya Bibiliya kandi ari umumagara ofise ujya mba nkuzi cyaha Ezekiya segwana gakizo umukaba ndege ko ndabaho umuco ariko mu byumva neza yuko iyo umubiri wawe ukoze mu ndoto ni mu bami ba mbere kigabane ni mu bami ba mbere vuba kigabane cya 22 kigabane cya 22 bivuga ubwe n'Imana yavuze umukaba bavuga ati mbega ninde azohenda akabo abami ba mbere kigabane cya 22 umurongo wa 20 umukaba bavuga ati mbega ninde azohenda akabo ngo aduge kandi agwira moti muri Galahadi ngo umwe yishuruku uwundi akishuruka ngo umutima uraza uhagarara imbere y'umukama uvuga uti jewe nzomuhenda ubuso umutima w'Imana ni muri ya mitima yagira yababazwa n'igihano Imana ihaye shitani ngo nzogena mbu umutima w'ikinyoma mu kanwa k'abahanuzi biwe bose ngo umukama mubwira ati uramuhenda kandi uzobishobora genda ubigenze uko rabo umukama yashize umutima w'ikinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose umukama yakuvuze ko inara bora nukuvuga rero iyi ni imitima mibi buki imitima mibi humanye idukurikirana n'ubu imitima mibi kunda gukorera mu gisokuru sibyo mu gisokuru ugasanga ukoze byose yakoze inyoko yakoze cyakwera bakuragurije ni ikomoka kuri bajye bavuze ngo yo bagera baba bajimana gusumba kubera iki bari barenganye ishavu shetani yateye Imana ikora ikintu itari kikokorera imyuka iragirane irayishibura iyivuma uruzerereza imyaka yose kandi imyaka ni myinshi ubu munsi wonyene ngo marana n'imyaka 1000 no n'imyaka 1000 nayingana n'imyaka ingana sibyo nukuvuga rero Imana yabo baranabice barungika aho hantu rero bari ni naho shetani nayishobora kugenderera kuko ngo aciura n'abana b'Imana muzasome mu gitabo cy'Itango niho muzobizirikana neza none rero uwo n'umwuka warusukanye ni muri mu gihe cyo kugira amahitamo uraburi kuraganirira ni muri mu gihe cyo kuvuga ngo noneho ngo urugo ndaruhebye ngo business ndayihebye uraburi kugendana n'umunyesha ariko ubuzima bwawe ariko araguhenda mwajya wovuga ngo yo ariko abantu benshi bama bavuye mu kazi ugasanga n'urushetani kwaje kumuruzeresha no uri nakazi yamurangira ugasigara uricuza kuri kakazi werutse niyo nabwiye abana baraho yabaye siku y'abana batatu bagahendana kumbe babiri banga mumwe muri mugo mumwe niwe wimvuga kuri naba amaze kugenda kubera ko umwe ari wese n'uwahagarikiye nabo basigara barajyana gati basi ubu n'umuko rusukanye umuntu aza kukwereka ko ikintu uri kurakora atari icyo cyangwa uri kurarenganya mwakubyukuru utari kurarenganya ahubwo ari kubera gufitiye ishari adashaka ko wemegwa ukundika canke woroherwa ngo inyuma yaho naciye subira ndota ngiye mu isoko mbona umugabo w'umugenzi twahirukana kera ariko aradanaza amashati meza cyane nanje namwihweza nkabona yarabyibushe cyane ndamukekeranya mu isura niwe yacangwa mu nda n'igishika cishi aca mvuga mu izina ati wewe ego ni wewe ego ni jewe nanje ati twari twaraburanye niho yaca atangura kundondagurira imigambi kubera abakiriya bari benshi ati banza ugende udandaze sigurira uzobukoze mugenzi nuvuga ni gihe ciza nugutsinda basi nukurengana umutego ni gihe ciza cyuguhura ni cyugaruka mukami ekiki kagaciro kawe ndaje kwigusigurira uko sibyo ubundi ngo
wa mwana w'igishishungu ubona ko yari yaratwaye byose, yaragiye aragenda arabidandaza, abo yabihaye baramuva ko, abamuhenze, abamusutse. Ya mwana w'igishishungu nimuyabwiye ati reka kumenekera ngaho, ati ngo nkwereke aho ujya umuyonde. Ati data rero amatungo yanjye, kuko se yaratunganya, yambwiye ati twara mwana, cyo nari nkenye se amatungo wamaze kugutwara, umutima niwe yambabaje, niwe yankomerekeje. Umwana icyabaye ni iki, aracemuka aragenda. Amaze gucomoka akagenda, mbabwije ukuri, mubyeyi yabajwe n'umwana yabajwe n'ibintu, mwene wabo wenyine kubera umuntu yamara umuntu ni wabajwe n'ibintu. Agarutse ngo aramusanganira, ariko amusanganira ari hamagati, mwana wanje ngibi nuze n'ubwo gushikaho mwene wabo yababaye, aravuga ati we twaragumanye, byose ni byawe. Nukuvuga iki rero, uwo mugabo w'umugenzi ngo waruzi kera ashaka kuba ari sezerano wahozemo kera, wahoze usenga wumva ijambo ry'Imana, ugamurukira Imana, ugera ku rwego isi iragusukasuka, urugo ruragusukasuka, urukundo ruragusukasuka, kurya ugahagabira gusukasuka, usa n'udweguye, ntiwagiye burundu. Kubera ko rero wa muka warusukanye, burya indoto yawe ni suite logique byabakurikiranye. Kubera wa muka warusukanye, abakobwa bagezweho, abagore bagezweho, babyitwaramwo uko nta kimwe muri 10 barabahenda, ntabyo twigoro ngaho, akigorora gafise, uretse abana wagize ari bintu rero ufashe imfubyi kuzifasha n'izisubira kimwe muri 10 ntibazobasuke. Hari ijyanyi mwatunze mu buzima bwawe. Wihanganira umugabo, kwihanganira umugabo wa nibisigura yuko wapfukamiye Imana. Uramuyanganira ukongera ukaza n'imbere y'Imana ukamurega. Nuwerukira kumwihanganira mu mubiri gusa, uzomurega ryari? Kwiyo ugiye gupfukama imbere y'Imana ari ucu uvuga amakosa y'umugabo, rega kirazira kumwatuka, kirazira kumutatabizako, nawe wumva utabipancarikishije, aho niyo bipfiri, aho niyo byangirikiye, warabipancarikishije. Uko kubipancarikisha rero ni ikintu kibi gose, ni ikintu kibi kandi cyane. Kimaze kuba kibi cyane, ikintu kiba ni iki, urasoberwa. Mugabo muri uko gusoberwa ugarurwa n'urukundo rw'Imana. Ndagira ndarakubwira urwo rukundo rw'Imana. Uwo mugabo mwahuye ari kudandaza ni Kristo akomeza turondera, kandi ya Kristo akurondeye akuronderera muco ukeneye kugira ngo unezerwe mu buzima bwawe. Ndavuze ati ngo akubwiye imigambi yiwe, ngo arakugwa mu nda, ngo arakubaza ngo ni wowe, ngwego, ngo twari twaraburanye. Ni nka retrouvaille yawe n'Imana, retrouvaille yawe ni sezerano ryawe, retrouvaille yawe ni ukuri k'ubuzima. Nico bisigura. None rero wakira uwo mugisha wo guhura n'Imana, wakira umugisha wo kugendana n'Imana. Kubona nawe wabonye yarabyibushe cyane, ugomba kumukekeranya. Kristo aguma ari mwiza, agumana akanovera, tuguma mu munezero, tuguma mu bwiza bwiwe. Ni nkuko hari ikintu rero tuva, hari umuntu muzima mu buzima bwawe wari waratakaje kubera impamvu runaka, wari waratakaje kubera abarozi, wari waratakaje kubera ubukene, wari waratakaje kubera itoke. Hari ikintu ugiye kubamwo wari waratakaje kubera isezerano ry'Imana ryabaye kure yawe. Ubyumve none bihabwe mu izina rya Yesu Kristo. Undi mukristo aravuga ngo n'ubunyene, avuga ngo kandi imbere yaho ntararota, nari mvuye gusenga, umumasere adukoresha aciye aduhamwe makeyi yayo n'uwo dukorana adufitiye. Nagewe cyane wumvise, kuko nari numye mu mupfuko. Yaduhaye 1 2 3 200 tugabure, umwe atwara 100. Rero kubera Yezu agira neza, ngomba ndayatangemo 10 haja gushika 19,000. Ndi Uganda, murakoze.
shutagarizira rya bakwifuriza umugisha ubundi birumvikana ko ari ikintu kizima Imana igiye kugukorera ubundi uko no guhura na Kristo akakurenganura ko no guhura na Kristo akakuregiraritsa mige kugendana n'Imana mige gusenga mu kuri no mu mutima iyo uvuye gusenga ubundi Imana iraguha iciwe bikubabaje ndoti yawe ni nzima uriya muka urusukanyi nkuko mvari babagweraniye nk'uburyo muka urusukanyi ni nkuko zamva kareka ngujyana ugatangura buryo umuntu agweraniye uzomurunde kwa makara mu kumubabarira uzomurunde kwa makara mu kugirane ukubwira utaya Imana yo mwijoro inyishuritse none rero mwese abaheraniwe Imana ibishuritse ndabasengera Imana ibishuritse nimwe ashaka ko ndabasengera isengesho ryo kwishyuza abaheraniwe muje kunyandikira abaheraniwe muje kunyandikira ndabasengera isengesho ryo kwishyuza mureke Imana ibishuritse mugamubabarira ako Jesse nishyuza amahera y'inyungu ngo wamenye ijisho no mwene Siraka yarabivuze ko numva ndamaramara nababikoze mufite indugumba mu ntoki reka no kumenya ishikako ko kumenya ibisigura imbaraga nije mukabisigura inkometse ububasha bw'uku gukurenga imisozi igoye nkajya nka Burahimu yaragise amenya akomeye ngo twara ngo Izahake ku musozi wa Mori akamutwara asize Sara ngaho burasi kare twara gutaramagara nguvuga rero Imana yo mwijuru turenganure abaheraniwe mwese muronge message uyu munsi kw'Imana yabishurije abe make muyatore kandi mushima Imana niba yabaha muyatange mu kigira 10 niba yabaha muzane tugure mitiwere banaho nikora niba yabaha buzare tugurira iki turire tugurire ibyo kurya abashoti niba yabaha muze tugikorera amasora tugemure ko bitara kamwe bazaka bamwiyenza ariko abantu mwese muheraniwe ndabishurije mu tsina rya Yesu Kristo n'abaheraniwe n'abarabo bani muri mu barabo uzi ko heraniwe mu barabo nagenda abwira Imana ndagushimiye kugiye kundiya kuko heraniwe mu barabo witeze ibintu bibiri ko bakuriya canke bakwica kashaka kukwica kugira ngo nibakuri nabo barahari babagome burya iyo uri umuhingi iyo uri umunyabwenge mu barabo muravanako urabyo uti ndakora nanje kwezi ni mu membe ngende reka nabo barakenda nibazo bahende Gozi gusanya n'ubukene bwabo buhakwa kungana ubutunzi bwanyu none rero muhabwe kwishyurizwa mu izina rya Yesu Kristo mubasha bwa Yesu Kristo uri mugizavuga ngo hari samedi ucari dimanche ngo naraye ndarota mbona mvugana n'umukuru w'igihugu na madamu wiwe mbere bakanyemerera akazi na madamu wiwe mbere bakanyemerera akazi umugore we nkabona anyemerera ibintu bine nkabona ari ibintu bizovamo akanoti rero byunyuye narabyutse nja gusenga hajya hatanguye amatangazo mu isengero umwana acarangora nje hanze nza mbona umumama araho nta n'ubucuti dufitananiye ambwira ko yaraye arandotera nkorera ahantu heza muri biro kandi aho yambwira ko yarose ambona niho nanje naraye ndarota ndi kumwe nabo bategetsi ni kumwe nabo bategetsi rero bica birancanga kubyo niroteye n'ibyo uyandoteye mu ijoro rimwe ndasabye mumfashe mu nsengere nimba ari umugisha Imana igomba ko naba reka usumugisha wo gusengera oya sinobyubahuka kugenda ntagushimiye we Mana wamaye byose igiza wangabiye byinshi birandengera erega Mana yanje n'uburuhiriye oya ye sinogenda nashimye oya ye sinogenda nashimye ko wanyeretse urukundo kuba ufise umukozi mukarota n'izo ndoto nabugwanire gukora indoto zawe erega Jesse imbere iyo abejo narindindiriye kuzogira idini cyangwa kwiyamamaza ngo munyemere muze gusengera aho nsengera ibi ngibi nari kukubeje nkavuga turumva ngendondera umukozi w'Imana
urumva nyene genda ukomeze usenge urondera amazi yetagiye unsane birishire ku mutwe w'igitanda bizoca binyaruke kadamu genda niba ufise umurimo w'urukundo sibyo wakoze niba ari utwigoro wagize niyo wafatira no kubwigoro natwe tugirira hamwe muri komera kisi n'umutima vuga uti bagize itangazo ryo kuja ku bitaro ndabyitaba uti bagize itangazo ryo kuja kumimba ndabyitaba ubu rero ndabanye ko washize itangazo mu bwonko bwanje ko hari akazi keza kandariye wambuje n'abakomeye n'ikimenyetso cy'uko ari ijuru rizoba ryugure ku buzima bwawe kuko nta curi cyo nimba atace mupfana na perezida ukaba utari umupolitisiye yitoje ahantu cyangwa girene ni ukuvuga nta curi cyo ku buryo kuko perezida n'umugore ari woza guhitangaza nawe nyene ngira babicisha mu nyandiko nawo buri muri izo kategori sibyo kubwiyo mpamvu rero yirose perezida muka perezida biba ari ibintu ugiye kuronka mu buryo bugaragara mugabo bitanzwe n'ubuma buriya mwari muzi ko Salomo kugira yima ingoma bitari bitanzwe n'urukoya byaho no nuko ari Imana yari yabigenye kuko bakuru be kandi bakomeye kandi bemewe muri Israel kuko Dawudi yari amaze gusanza yamugwanira mu buryo bugaragara bari biyimize Adoniya ntiyari yimize Abiyatari ntiyari yahemutse umuheretsa mwuka ahasaho guhiga umuheretsa mwuka ahasaho guhiga perezida nawe ukubwira Imana kuki ubu nicyo Dawudi yari yarakoze kugira ngo Benaya yemegwe ko Dawudi yahemuka acagiye Benaya aca nk'umuroberi ngo aje nyene kugwana akagomba kuba intwari agasera ko Benaya yari umwe muri bene Levi iyo Dawudi umva atirigana gatagavuga ati toka hoci niyemezwe n'ibyakoze burya Dawudi nawe ari gufeiringa kandi ari umusaza ariko mfira nga Benaya niwe yaje kubyura ingoma y'Isirayeli araza hagarara umwami Dawudi ari umutamata kiduza no kuguru ko yaje kubako basigaye banagura bishaye ngo nicyo yarajejwe avuga ati mwami mbwira icyo ushaka nicyo ki avuga ati ni Salomo Imana yimitse Salomo yimitswe n'Imana kuko abakomeye bose none nimuzi ko baciye baje Sidoni nuwa nta mpamvu nimwe yuko umugisha wawe utakaza mugabo hagarara agarara wemye ukorera Imana agarara wemye uririmbira Imana uhagarare wemye ushime Imana yawe utange unezerewe kuko nawe wahawe binezereje uyu munsi isengesho ryawe wowe ndikibe n'ubuhamya kuba hari uwundi muntu yaciye abikurotera kandi ukaba usohotse hanze umwana ari karere ni ukuvuga iki nawe utarabyumva hari n'icemezo n'ubuhamya burya ujya muntu yakuroteye afise icyo ariko ubuzima bwawe nuko utabizi erega ibirara byanyu mwabitwaye mu bapasitori mubitwara mu bishop mubitwara mu basaseredoti mubitwara ibyo bintu Imana yabipratokoye mukanagira mbabwire ko idini riri mu mubiri ritari mu mwuka idini riri mu mubiri niyo mpamvu Kristo ataripfutseko igoma mu mbaga iryo sinzova narivuze kandi mugindagigisha mutumve niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mu gihe cy'imperuka ngo n'umutama azuzura umwuka w'Imana ngo abasore bavugishwe ngo iki ugwaruka ngo n'abasuku ari ubusuku abasuku nabo bazorota ni mwebwe mwafashe mugafata akantu k'akanzigiti ngo umuntu umwe mukamuhisha mu gutwara abantu ibihumbi n'ibihumbi mukuru w'intwazanga bavuze ngo ndafise abantu 100 mbwira ngo genda bakagenda Koloneli yanga ntiyarenze 100 ryonyine ni wowe ugomba kwemera ati idini ry'iwacu niryo nawe ubwe nubona umuntu akwigisha ngo idini ry'iwacu nuzendereme atakwamiye ivyama ngo uvuga uti wakuye uwo mutima ari umuntu maze imbisi nihweza kandi ari muri komera Kristo ni muzima ariko aragendera umerereye namubajije ikibazo ndamubaza ati umutima ufise wawukuye he ugira n'amafaranga yaratanze niki no nari maze imisi nanariza uburyo akora umuntu w'umusore mwiweza mu mugwi wabo bakorana nk'uko yize amashuri mugabo amashuri umengana n'ico bapfana mugabo umutima afise respa afise kugamuruka afise aramera kuruha hariho mwene kuruhira ico kintu ndamubaza nti uwo mutima wawukuye niko wanyu mumeze nugusenga nubufura niki ubona ibyamwe abantu bama nibyo bitwereka icyo bari aha rero wowe nta n'ikindi genda ubwire Imana uti urabizi neza mukama singuryajyanye Imana nifite inzigo y'akazikira namwe murabyiyandikira ngo Imana nta nzigo nubona
nubona atacu wari bwakora ugenda ubwira Imana uti mpereye kuri iyi ndoto nufumbatisha nzazana mu ngoro yawe genda ugwize imigisha gusoma imivumo hari igihe mwiyicarira muti jawe nawe njyajyanye hari n'umuntu akuvuma utamujyajyanije Imana ikavuga ati uwo muvumo wagusanze ku ruzitiro mbwa ni wasukusanze indani mu rupangu ko indani mu rupangu habana aba bantu basenga mu kuri no mu mutima batunganye birinda ibyaha umvira itegeko rya rudasumbwa ntibazogusuke ngo urumvira itegeko rya rudasumbwa udatanga kimwe muri 10 udatanga ikikano ry'aboro cyangwa ugoreka Imana uri umukunzi w'indi bya wenyene narababwiye mu ijuru narababwiye ngaha kwisi nzobo ngo narambaye ndabega umuntu wambitse azotuma wemeko wamwambitse utwamajana 5 nawe wambariye miliyoni 2 cyangwa 5 ni miliyoni 100 nta kibazo wazatuma wemeko wa no murimo wa nyuma kuko ukora sero y'ibyo washoboye kwikorera mutazamura bifatira igihe Imana yigiye n'uyu munsi kibona ko ari igihe gikomeye tuzokwirata umuceri wari uzokwirate uduharage wagaburiye umworo nuzokwirate korose amafaranga yo kwivuza ntiyagire kanseri cyo kwigira uzokwirate ko wifatanije natwe tukagura mitiweli abantu banikora bizagoyesha agaciro Ezekiyasi ngo nakindi Imana yarifise kumukiza ikiguma itaramutuma ko yitsaye n'Imana yabikoze ati ho kigenda Ezekiyasi araza ati Uwiteka we mukayo uragorotse mu kivugayo ibuka ingana nakuye igisuzuguro ku banyisirayeli wawe ibuka ingana bazaniye amazi ntibaseye kuja kuvoma Sidoni wayibuka nimba ufite umurimo w'urukundo genda ubwira Imana tufatira hanye numbwira neza ntakagira unyibaka akazi ntakagira unyibika ikirere canje ntakagira unyibura umugisha wanje fatiye hanene sinzokujyajyanya ingerere Imana ikina gushira cufata umushara wa mbere ucurya wose ko namadeni singwije ngo niki uzabanza ufate kimwe muri 10 gijane mu ngoro y'umukama Hugani waguruti ngeke nakizanye Uwitekane yiteka kandi yabicishije mu nzozi tinone nge turakumugisha nanjye ndabwiye Imana umva abageni bakera rero je barabigenda tukengana ko je ndumukoze ari burya nimwibaze ngo burya ngo biroroshe cyane uvuga barahaza ico gihe n'ikikazo nabyo bikazo bya muri ejo bigabyo je biranduhisha je nukuri kiyana cyambaye ko itegeko ne kwisonesheza kandi ugatoye kari kuri kitaye kitarekereye kandi kitamvunye cyane ngo by'ibivware bigena kuba ndabikora je nigera je gusoma isomo naguma ndabikora uvuga ko je shaka ibintu binduhisha ngira ngo nuko abandi babikize shaka ikintu ngire numve ko nezerewe atawe mena yatawe nduhishije numve nyene ko ubwanje nezerewe ngikunze kijanye nanje ngivye numuza murakora ngo nuko byakoze abandi je bujya biranduhisha nukuvuga rero bacha baraza hanajye batwaye umugeni kwishanje ngo muje gutwikura mona ko uwo umuco wamaze kugenda babigirwa aho ari ugeze imbere y'umuryango itapizirekereye ngaho oy mwumva ngo tarakuguru ko kuryo ngo vuga ngo ndakwinjiye sinzorusoka isa ngo bivuga bigire no yanukuri nanukuri mu mbabari good nazorusoka nugupfa nzova good ngo bigire good rero mu nyuma bimaze kuyangara uke bikomeza ukeraza ati ngo bane sikandagize je ndavuga ndaya bitari byawo byo kupfa kokwe nukuvuga rero ari ibintu dukorera mu mubiri sicyo ugasanga mu mwuka nacyo bidufasha genda rero utangure gukora ibintu bigufasha no mu mwuka nufungura ukaramuka igize igifungo ubwira Imana tutwo nafunze ntukagira amafungo ngo ubura amajana 5 ushira mu nzu y'Imana hama ngo wasenze wagize amafunga aya uri mubara bunda byumva je naho nyene mubara naca ngoresha umutaye wanje kwa nawe n'abafise ndabiya mugabice twapfa inyabo uwo musi zarahakirira ko nazo nibiremwa nako atamunashonje naronga ndabiya mbwa nabo barazinuba bashaka ibyo kurya ni buri baze bije kwiyarara nanje naca ngenda harana inyuma y'izata abantu bawe naca ngenda nkazigaburira inyama zose n'abagofu kuko bobo baba bagomba kuguteza ikindi kintu bagomba kuguteza agapata banditsi wisonzesheje mu barabo bo bazira amazani ko ari kijya kintu kidasanzwe ko jira amazani yabo nanje naca ngera amafungo yanje cyangwa binatubira n'amafungo ya James 40 kuko jo bobo baraheza mugaje nkabandanya uko nibigara bashikana 40 nukuvuga rero je ngaca mbandanya mugabo rero nari mfise ndani mafungo imisese kwa 2 no kwa 5 kwa 5 hoho rero kuri bo numusi kizira gufunga
naragerageje kubinkura ndavuga nti no jewe kuwa gatanu ni wo munsi nacunguriweko rero uwo munsi nacunguriweko mbashaka ubugingo bwanje bugire umubiri wanje wibuka ko baragaragaza ndavuga nti no nigikunda kuvana ndi muto umunsi wo kuwa gatanu je afite amafungo rero nigikunda mwazi kintu baca baneka ibyo kurya nabo bakibagira ko ari je mbiteka nabishatse no bitora baca baneka ibyo kurya neza bakanyebona ko bashavuye bamfitiye imbabazi ca ntora umuceri ngashira muri puberi mu mwiyarara inyama ngaca ntora ngaca ngenda kugaburira inyawo bahavura barabikema catanga kuzabarani takenda ni inyamaswa neko mutayirya bisigurira hari umuntu arya inyawo sinzi nibaza ko ata umuntu arya inyawo ko mutayirya bisigurira iki nikizira kuri mwebwe iki kizira rero cyuba ndazigawe zari zimaze kumenyera none ko ata muntu nari mbize nobiya nukuvuga iki rero raba ikintu gitandukanye n'icyo abandi bakora ugikora kandi ntugikora ngo nuko kikuryoheye cyoroheje umubiri wawe kiranawubabaza nimba wabimwe biyari bibiri genda uvuga uti sinkubwira ngo ziyebe mutima w'Imana atazigwebeshe cyane itanazigwebeshe sinkubwira genda uvuga uti reka nzonyeka akandi kamwe ngawundi cyangwa nguriremo ikindi kintu umuntu cyangwa ndamu nimba wari kusaba Imana urubyaro kuko wabugiye mu busakazi gusa n'ikindi kintu cyo cyose cyari gihangayikishije umutima wawe none rero gihabwe mu izina rya Yesu Kristo ibimaramare bitupfeko nawe wagukoreye Mana ngo muhemukire nawe wagusenze ngo akogwe n'isoni umva amarira ya Sarayi yavuyemo Isahake amarira ya Rebeka nayo yavuyemo Yakobo na Esawu reka mbabwire hari inda zibiri dutwaye mu buzima bwacu ni ngombwa tumenye iyabukuru n'iya butoya kibwirwa n'icumbi cyerekwa n'ikibona igitabo cyitangura kibivuga neza none rero Uwiteka yagora ku ngoma tugushimiye kuri uwo mwanya mwiza gushimiye kuri izi ndoto wasize mu marangamutima y'abana bawe nabizi kuri Imana utihenda kandi nanjye sinihenze ahubwo mpagaze mukuri ku ijambo ryawe ndotoreye ubwoko bwawe kanatsinda si jewe n'ijwi rigaragara nk'iryanje ururimi rwagumye n'umuntu wagumye wasama n'uwanje mbwa ndazi ku ijambo ari rya wenyine ijambo muririmbyi bizi janti yaravuze ngo hari igihe tuzohagara turi kumwe na nyene ijambo akaduha ijambo n'ubu simbitekereza ko wabikoze komereza hanyene gandotoreye ubwoko bwawe uhagarare mu isezerano wakishije mu kanwa k'umusabyi wawe wemera Isaya mwene Amozi uheze urishitse nyagora ku ngoma wibuka n'imibabaro yiwe wibuka kugane yarinze imibabaro yarinze amakuba akarinda agashinyagura k'umwami Manase avuga ati sindibuhinyuze Imana yanje iyo ibishaka iki gisaka cavuga izapfa n'abatamunagiriye nabi kugira ngo yamamaze ko uri Imana ibintu kwibishatse none rero se mukamanyagora ku ngoma ubwoko bwawe bunezeretse ubwoko bwawe uyarose abona hagwa amafaranga ndetse akanafashwa akanaronka akanaregirariza bamuheraniye bakamuha igice nkubikira yabayobora akabikora kumva mutima mwanda mubwira ko yabaregirariza komereza aho nyene abaregirarize bire ndasengeye abantu bose baheraniwe n'abantu babaheraniye n'agashinyaguro kuko hari abaduheraniye kandi bayafise hari abaduheraniye gura biririkironi tubabariye babaduheraniye imitima yabisimba batayafise tunezereze uturegirarize uduhombore mu bundi buryo nabo bahe urweze ubaho umutima utuje kuko ataco bafise ntibari butwibire ngo baduhe n'ubundi ntitwaba turi ko turubaka ubwami bwawe ariko umuntu aduheraniye n'agashinyaguro ariko umuntu aduheraniye n'igisuzuguro umuntu aduheraniye kugira dutungire ko natwe duhome mu izina rya Yesu Kristo umutima we ni worohe ndasenze ngo umutima we worohe ndasenze ngo umutima we worohe ndasenze ngo umutima we worohe kandi mukama n'uturegirariza mu myenda baja kutwishura ndakwemereye ko tuja kubusubiza mu nkoko kimwe muri 10 abana bashikirwa bakuninaze maze simenye ko ufise intumwa zawe ngaha kuri iyi si ntukemere ko indyarya zitwara ubutunzi bwacu turegirarize harega hariho n'abadutwaye umwenda w'urukundo baduhenze ko badukunda bace baragenda baricecekera babishira muri rarandi nitwamenye ko bariko baradukompaha bariko batugereranya n'abandi nitwamenye ko bariko bimba imitima yacu nawe nyene nimba barawadushiriye mu marangamutima nimba wagombye ko tubana karamata bazane iyo bagiye hose bazane abana bagupfukamiye bazanire abakunzi babo bazanira amatungo yabo bari
bagirarize baribwa umurozi arabiba umwangusha arabiba injagira arabiba abakomishoni bitari byo barabiba ibyabo barabiduza ibyo byose ndabisengeye kuri uwo muhingamo turi mwizamu ryo gusengera ubuzima bwo mwibanga ndabisengeye kuri Isaya saa 6 ishiri saa 9 twikoreye imisaraba duheraniye turababariye tubarunze kwa makara yakandiko Paulo yavuze na Salomo ubwo yavuze nukabanje kubinyanyuza imvugo yiwe ariko mukamutugire neza twishurize uyu munsi turakwemereye ko uja kuturiho umwenda muri iyi ndwi dutanguye turi ku munsi wa mbere uzo turiho umwenda yaba uzo turiho umwenda w'urukundo ndavuga nk'abagabo bazogaruka mu rugo turakwemereye ko tuzoja ducanira cyane kandi niba dusaba imbabazi tuzozibaha kozo batuzi ko n'ingwara bakuye hanze uzozibakiza baba bazodusaba imwe kubagira imwe tuzoziba mwaminyagora ku ngoma turabikwemereye iyi ndwi ikintu cyose uzoturegerarizaho abari baradutaye abari baratwibagiye abadutanya amakuru abaduteye inda bakatwiyakana uwo wese azozana umutima wo kuregerariza natwe tukomere ko tuzomwakirana urukundo kizoba ari ikimenyetso duhaye ndasengeye imigisha itandukanye muri indwi tugiye kwinjira turi ku munsi w'146 mwami Imana nyagora ku ngoma tuzogera gusozera indwi turi mu minsi igera mu 153 ubwoyo icyo kizoba ari gitigiri 9 twongeye kugaruka ku butabazi bwa nuko wabikoreye Yakobo ni wari kwemera ko umunsi w'icumushika akidindirijwe kwa Labani indwi ni wamera ko tubandanya tumaramara indwi ni wamera ko tubandanya dusuzugurika ishingiye kuri izi ndoto waye ubwoko bwawe watweretse ko ushobora kuduhuriza ikirere uwo warotesheje mu ijoro yongeye kuja mu nguka ya misa umwana w'uremera ararira aragenda hanze ahura n'umuntu yongera kumbwira ko ibyo yamuroteye bihuye yongera kumbwira ibyo yamuroteye nawe usanga mwe n'ibyo yarose n'ikimenyetso cy'ukiyo tuhuje umutima utwungira ubumwe erega nk'uwo usanga bose bari muri kamera kw'isiri bose batabivuganye none rero babibarajya guhora ku ngoma cyo batagukunda ndagukunda watwubakira uruhongore kugira ngo uturinde uduhe igitutu uduhe ikibonobono cya kibonobono wayo nasi wowe yari yishingiye umutaka mugana k'uwo mutaka utamufuka izuba wari warungitse muri ako karere ko muri Niniva mushiraho ikibonobono umuha ikimenyetso urunga ikifundira kike yone azakuvuga tuwiteka ngire neza akomeza kuvuga ngo ngiye kwiyahura twebwe dutsinze ishavu kuko ubu Kristo yarazutse nawe yigaje avuga ngo Yonasi nkuko amaze 3 mu nda y'ifi niko n'umwana w'umuntu azomara 3 mu nda y'isagayiza akazuka mu nsinzi ya Kristo niho sengeye nongeye gusaba kuregirarizwa kuri uyu mugore nongeye gusaba kuregirarizwa kuri uyu mugabo nongeye gusaba kuregirarizwa kuri uyu musore nongeye gusaba kuregirarizwa kuri uyu mukobwa witeka nyagora ku ngoma ni wowe Yehova Erishibo uri El Shaddai uri Shama uri Shalame uri Erishibo uri Yir uri Imana ifite igisubizo cy'ibibazo byose dufise kandi uri Yehova Nisa ni wowe bendera rigendera imbere yacu umva iyo twibutse aho ngene wabibwiye kuro twumva imitima yacirikira kiri bisebe tukamenya ko nabadukomoka ko bazogira umugisha kubw'imirimo myiza mutima w'Imana rikarakorera muri twebwe ndasenze sozera nkubwira ko indwi mu kigega hagiye kubombo kugiye kuregirariza abana babo bari baraheraniwe hari bana baguranye bagiye gukorera mu makungu basiga babagwatirije ibintu batari bugurisha udufaranga twabo turahera ubidadama ngo idolari ku rutuga ngo yanda yagura inka ngo yanda yagura imene ngo yanda yagura inkwavu ngo yanda yagura inkoko ekada uyu munsi uturegirariza ubwoko bwawe kuko umuntu aheranye n'agashinyaguro n'abakuba nitugatsindwa imbere y'abatakubaha mu izina rya Yesu Kristo tukwemere ko icyo ugiye kudukorera nituzokirenga uzokirenga yiganire nawe kuko niwe Mana utora ibigaba ukamenya uko bigenza mugabo uzoregirariza azogarukana kimwe muri 10 mu nzu yawe none ko azokigaruka na papa kwavuze ngo ushitse isezerano ryose guca muri ryose rivuye mu kanwa k'umusabyi wawe narabisomye muri Isaya 44 dutera iteka umwana wavuze ati Mana mfashe udodera botundi ya fisa kana nokora bimukorere papa nzingi ya mitima yamaze kugonda nzinga nzingurura akanyamuneza muri twebwe nzingura amaranga mutima yacu nitwitunye kuko twabuze icyo dukoresha cyangwa icyo twitkorako ahubwo suko watwimye nuko waduhuje ntiwe turetse tukabura n'ingajya none rero uyu munsi turigiranize kuri izo ngajya tuguciriye bugufi twiyanye ibyaha kuri hose twabipfurije nabi twabagize kwitera bwoba uwo tukurekeye mvura akira kontake ngiyi akira papa akira tuburanira akira
akira abo bagabo bataye abagore nibaze baregirarize abagore bamunze abagabo nibaze baregirarize abo bana bamunze ababyeyi nibaze baregirarize ababyeyi bamunze abana nibaze baregirarize abakoresha bamunze abakozi bamunze abakoresha uyu munsi twiregirarize yitwa irarize abaduheraniye turagushimiye ko ugiye kudupfumbatisha manima ugenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane inkomezi zawe zinumbere shobore kwamanguyoboka urakoze duhezagire ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda turi ubwoko bwawe amen amen urakoze ko wemeye kutubera Imana Aleluya. Musi mwiza mugire umugisha muri abana b'Imana.